Memo kwa benenso de Adom TV Badwam health tips eso na wotwe makacho say neuropathy and say nerves damage ehun komo na ye ne Dr. Duboaten kana wotwe mu nyina simanum ye nchekora ntimesro enu ase wotie ya wakeka nerves ni nyina kyekere ye enne ye ba behwe courses e de pa na sa nerves bibi kokano a etimi etochema ha nipadua no Doganensi ya mwache ya mwakwa ba yeda senso enu ayeda ase kyekere mu de ne cause sa nerves no mano damage anase seye normal say nerves ya yisu ni ban you be can say lifestyle okay and yade medical condition we nipa de say ni so no say be so na wentimi a some of the conditions in be wa and also say nerves okay na mama ni kan call some of the medical conditions in be so yade ba ko a say nerves pa yade bi e say diabetes esichire yade so we sugar make us be because we be any secretary ade na say the quantity of glucose level a wo moje mu no e wo soro okay na wo so sa no a ade ba ko etimi ye ne say sei e sha say etiti sa nerves no ahoma no a aye say electrical wires no a woni pa de say na sha say etiti na asha nts no a bebiri no a no eno no e sei okay ni ke say pa okay ya medical condition bi e fe say ya de e stroke yade obi nya yade e fe stroke a mpem bebiri no ana de e kire nyina na say modewi a moja timi di afusane ko nipa de sani timi no wode no enye sa intimi ni afusane nko intimi ni afusane nko no na bia sa nipa de sani no na bia wajojo okay wajojo sa ma the moment a obajojo no won say bia woni fa so anase obonkum so na ajojo a say nipa de sani that nerves na what that part of the body no enye okay enti yade ba ko a etimi de ade e fe ne se stroke etimi de ese nerves pa yade e fe se stroke ese nerve wa pa ya hypertension kwa etimi se nerves because enam se intini no pressure no epuchi modia fa wintini no wo so ne intini bo se de esa no a etimi nipa bebiri wo kwa no a wintini ne timi tete intini na etete no in a long run and etimi affect nerves no okay eti we mu nyina no ade a etimi kofa nerves and I know etimi kofa nerve damage ba accident so timi de ba obi wo wa no wanya accident bi onya accident no bia ne fa ba bia kopem ho obi wo kwara bi tiri ene kopem ho nerves na woni tiri mu no timi tete obi wa no onya accident no kohwe ho ne fa hwe ho no pem bibiri no ne timi damage sa nerves na what that part of the body na lifestyle no and they say bibiri nerves lifestyle ni be ne say too much consumption of alcohol and say no bibiri man bro so no anything obi onom sa eche bia obi onom sa ko echire no won so onom sa afi obedu mebi no so ade mu ana ne ho ewo so bibiri no akra ntimi sign ni ono an signature wo so mu a di bibiri no a just on print de bia because of science signature de bia no besesa obi so ade mu ana ne nsa ne ewo so nerves no a stress also nerves so we too stressful and my nerves no also weaken okay anything obitimi e wantimi obitimi ya stressful sa was ntimi hihye no na wo hihye no okay na bonso obi o ha asem bi ya ya bo se na ho e wo stress no e ya bo se na ho so aka nerves no eno so ya de friends Parkinson disease hompopo nerves no say no obi a owo bonso obi wa bonse o Parkinson so ade mu na ogina o ka na ho so na ho so nerves no is been affected and also so yade o ade a esa say nerves pa yade e fe spondylosis yade a mani pada se ni achi bremo no every a squeezy or nerves no a in between one bone to another bone and one spine and economia it economia no now nerves no so no na ye na ese and so do bien fa un si ha me hu say do so fa che pa anti o number no mo de to a end point to be particular clinic number no em say ade ne short in no question bi a wo bia with regards to nerves any yade bia how bia no obetima frɛ me e was 0244 86 7068
0244 86 70 68 0244 86 70 68. That's Dr. Duboatin, Endpoint Homeopathy Clinic. Nada romanso and teenage media the broad. Juada de Cosi, a fiada, Simenumbia, Wadum TV bedroom, or Tuna Sam Kwan Hodin Kraina, ever satos.